Ena! Evo ga, ni Neša? Opet isti su djehni šta. Drugarice? Aha. Ovo ti drugarica? I onako tamo što lijepo, haljinu sam lijepo, baš je lijepo. Aha. On je jučer bio, ona je bila u zelenu haljinu, sjećaš? Da. Da, ako dobiju šta? Ajde ovo što ništa šta. Evo Ena. Ena! Što je li? Što se desilo? Pa oni kao prolaze, sad ovaj krug. Jel? Da. Onda neko spada. A znaš što mi se reka jučer da nema ništa? Ko? Ova isti je kod izgleda. Znajemo da se, viš kako se opuštene sisne. Važno, skotno. Da se prolazi. Da Bog da prođe onaj tamo za Vidi kak je maza. Tata, ovaj sve ti je njoj jako izagrli. Nije ga obrijala. Nije čisto. A, malo. Ovo je lijep jako, svoj veliki. Mogu ja vam da vam. Ema, gdje si mi? Vidi kako namiguje. Tako da svi se ovdje srednjaznici Onkara i španski pirinejski pas. Ostalima se zahvaljujemo. Ostade, ostade. I stavite po veličini. Neki je to ona statika. Vi meni ličite na jednu Anđelu, što je jedan mol. Nemoj da mi kopiraš. Nisam ja toliko stara. Šabo, to je direktor izvoza. Vi meni ličite na jednu djevojku od komšije Mirka. Anđelu, ispisno. Ne, uđi dobro, kaže. Tih velikih nastupa ne sad je što vidjeti. U rodu počinu. Neka Ema, neka Ema. Manita potpuno. Vi to dojede ga? A, vidiš. Budalu. Manila se potpuno. Vidi kako je slatko. Gle količka. A što idem stati? Poznam svoju lupinku. Vidi, vidi. Miš mama. Sam je bijeli psi A tamo. Britka bila na para. Ne mislim. Tako malo. A gledaj, da se vidi količka. Znam tamo gore da nam ne Aha. Gospodin Radnić ka pobjedničkom postolju, a za njim se na trećem mjesto Vladimir Vodić, Pirinejskog planinskog psa. Molim da ratu. Drugo mjesto, second place, rezerva Junior Besti Show. Srednja Žinska u Čača. Jao, drugo mi. Ruski nije. Junior Besti Show. Čak i na 2013. Jošin Terje. Na što? Jonka, nehaj. I sada